Ang tibuok yun natong ebanghelyo mga igsoon, medyo taas-taas. Akong gihagpat ang mga punto nga maoy sentro. Ganahan mo sa ebanghelyo? Ganahan mong maliwat sa amahan o maliwat adtong anak nga nagwaldas? Asa man mo? Sa amahan o sa anak? Kinsay mo ingon, ganahan ko sa anak, mahisama ko sa anak, ta sa kabot. O, may nipatas. Kinsay gusto nga mahisama ko sa amahan. Kamong uban, asa man mo? Way klaro ninyo eh. Mga igsoon, ang atong misyon isip mga magtutuos Ginoo, nya mausad ni ang atong murag butangig mga lingkuranan dito sa tent. Mo break ko gamay ha. Ay di ta mo allow nga naay magbarog. Ayaw na ninyo pasudla basta puno na ang suod sa simbahan. Kana diyang may tent nato ba? Pamutangin naglingkuranan. Salamat. So ang atong misyon isip mga magtotoo nya mausad ni ang atong kaning murag visa para makasud tag langit, mao gyud ang pagkaliwat sa amahan sa atong ebanghelyo karon. Unsa may kinaiya sa amahan? Iyang gitabangan ang anak nga wa kakita o Ginoo sa iyang kinabuhi nga makakita o Ginoo. Matod pa sa atong unang introduction, ang pagpangita sa nawala na karnero. Naabay na nga wala na karnero ro sa inyong pamilya? Nanang atong angga-anggaan o black sheep naamo sa inyo? Uy, naaba. Nakaron, unsaon Manila para makabalik sila sa Ginoo. Dunay mga tulo ka akong tan-aw ba, mga tulo ka importanteng kinaiya para ang tao makabalik sa Ginoo pinaagi nato. Unsa may atong buhaton kitang nanimba. Ang una gyud mao ang pagkuyog sa mga nawala. Kani manggong nawala, ang meaning ani makasasala, mukuyog tanila. Ganahan mong mukuyog sa mga adik. Ganahan mong mukuyog sa mga kawatan. Awa mo yayon. Ganahan mong mukuyog sa mga marites. O ganahan, ganahan ninyo. Mga buangon mong dagko. Sugay mo ng marites. Ganahan mong mukuyog anang mga kaaway ninyo. Kanang sigig pangaway. Ganahan mong mukuyog. Dili no. So kinid ang pagkuyog sa mga makasasala, dili ni mag-agad og gana. Unsa man ni? Ang ato ning mapaubsanong pagsugot sa amahan nga nagsigig ingon nato pangitaa ang nawala. Dili ni gana-gana. Ang pagkuyog-kuyog unta dili gana-gana kung dili pinaagig pagsugot sa sugo sa Dios. Muna si Kristo ni anhis kalibutan aron mo kuyog nato, mukuyog sa mga makasasala. Si Moises sa unang pagbasa, mikuyog siya sa mga makasasala nga katawhan sa Dios. Kuyog. Iguli ron niyo sa inyo kanang mga standby mo kuyog sad mo lingkod-lingkod dito. Sa mga palahubog, kuyog sad mo atos ilang imnanan. Kanang mga nagsigirog tari, tigbakay, hala, kuyog sad mo dito. Smile sad mo nang ilang ujis, gisti, ana. Pero ayaw apil sa ilang sala. Kuyog lang. Na siya una. Ikaduha, igadto nimo didto inigkuyog nimo sa mga makasasala, ayaw pamadlong, ayaw pagsigig yaw-yaw.
Kamusan mo kuyog mo sa inyong anak nga makasasala, purti masad inyong makayaw-yaw. Ang mga asawa, kuyog tinuod sa bana nga palahubog, sige man sa yaw-yaw. Mga bana sad, kuyog sa asawa nga yaw-yawan, sige man sa reklamo. Ug mo kuyog ganita nila, sama ni Kristo, ayaw pagyaw-yaw. Unsa may giingon diri sa atong ebanghelyo nga naglagot ang mga Parisiyo, mikaon siya tipon sa mga makasasala. Dan kuyog mo sa imong bana, nya imong bana gikan siyang kabit, mukaon ka dungan niya. Oy asawa, mukaon ka dungan niya. Padir mura kog musuka, dili ko katon sa kanon. Buangon ka. Yawanon ka. Di ba? Kaon. Tipon sa mga makasasala. Bitang atong mga politisyan, panahos eleksyon, mutipon man na sila budol-budol dito sa mga standby. Pa-picture dayon. Daog dayon. Kasagaran, daog dayon. Si Kristo, nitipon sa nato. Unsa may nitabo niya? Ani daog. Nahimong malampuson ang iyang misyon sa kalibutan. Tipon man, kaon, tipon sa mga makasasala. Dota, no? Iyan, no? Lingiyay mong tupad. Yung na kuyog kagkaon anang mga gikas prisuhan. Iyan, naman. Ganahan ka kuyog kaon anang mga gikas prisuhan. Labi nang katong nagpatay gid sa imong anak. Ganahan ka mo tipon og kaon. Sugod nagliningi ay. Kalisod mo sa anak pa diroy. Ayaw lagi pagkuhan niya. Ikatulo nga kanaganing para nako murag nindot jud kaayo nga gibuhat sa Ginoo kana gyong pag-atiman sa gikinahanglan sa makasasala. Ang paghatag ba unsay iyang gikinahanglan. Muna ang amahan, pag uligis iyang anak makasasala, pagtan-aw niyang wa nay sinina, ang una gyud is attention. Kaning mga makasasala, mga igsuon, mangita ginag-attention. Kiispi na sila, kulang sa pansin. Mao to ang amahan, layo pang iyang anak, wa niya huwata, wa siya manighawak dito sa kaning pultahan nga nag-ingon nga, uli di kang panwaya ka. Mayo, kay nakadumdum pa kag balay, buanga ka. Wa mo ana, ang iyang amahan, layo pa ganing anak, gisugat, wa magdaag latos. Kung mamas una, layo pa mi, nisugat, gadasangas bayabas. Maglakaw mis amo, mahakiyod-kiyod mi kasi, ikaw mo, mga animal mo, alakiyod, ay! Dili ingon ana, sa may gida sa amahan, ang iyang way sukod nga gugma, pag abot kinya siyang anak, gakos, halok. Sus, muli ang imong asawa, gikas iyang kabit. Layo pa, kadlawong dako, gihatod sa kabit, sugaton dayos bana, gakson, hagkan. Nindota ka, no? Mabuhat mo, ana. Nya ang naghatod sa inyong asawa, ang pare. Asaman? Uhalok pa mo? Mga bana? Siya, gakson pa din, tukon day gritso. Gugma, ihatag unsay gikinahanglan. Gikinahanglan sa iyang anak ang paggakos, hatag. Ang pagpasaylo, hatag. Wa gani siya, wa man tuma ang iyang anak daginahanglan man tato nga himuon na lang siyang sulugoon. Wa na mao'y gihatag sa amahan. Unsa may gihatag sa amahan? Singsingin niyang mga tudlo. Day sulugoon nga palitan ni mog singsing. Sapatusi, sulubi sa labing nindot nga biste. Gihatag sa amahan ang dignidad sa iyang anak nga nawagtang ni tipo na las mga baboy. Dili gani tagaag pagkaon para sa baboy. Giuli sa amahan ang maong dignidad. Isip anak. Og nagkumbira sila. Ninduta, no? Lingiyay mong tupad. Ning na ganahan ka, anaon ka pagtratar. Sige, pangutan
Kana bang ingnon ka nga, nothing gonna change my love for you? Ganahan mo, ana? Ako ganahan kay ko, ana. Kana bang makakita mo nako nga na ako'y chicks ditong giagbay-agbayan, pero moingon mo nako, musabot ra gid mi, Father. Ganahan kay ko, ana. Kana bang makita mo nako nga sige kog barkada dito, sige kog kuyog dito mga wa gid ninyo mauyon ni nga mga tao, pero inig-ingon nako palit mog slot, may magyapon mo palit yapon mig slot, Father. No? Gatinarong kay ko karon wa man gay mong palit og slot kayo. Itaw, kanindot ana, ihatag ba ang gikinahanglan? Karon sa atong simbahan gakinahanglan ta nga mopalit mog slot para sa atong pagtukod sa kumbento. Ihatag ba ninyo dili? Believe na ako. Pero salamat kayo kay sa duha na to ka events. Duha ka events ba? Katong foundation anniversary ni atong September 5 o sa birthday ni Mama Mary September 8 na ata ato'y duha ka slots nga gibaligya. Is BF MP para sa September 5 na maligya tag 2,000 ka slots. Tag 500 ang atong halin ni abot og 2,100. Lindota. Nasubrahan ta og dako-dako ato. Ang ato sang slot nga gibaligya para sa birthday Mama Mary, usara to kasi maawa ka po to sa kasimana, unom ra ka adlaw ang atong gitagal o 5 ra gani day kay pagka Huwebes man to dayon, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, ana tag 300, 2,000 ka slots na halinan pud ta sa among final nga tali gahapon ning abot og 2,024 ka slots. Lindota. Congratulations sa mga namalit sa slots. Nang hatag mo sa gikinahanglan sa mga makasasala. Otro sa ning nagwali makasasala. Na ihatag ang panginahanglan anha diha matandog atong kasing-kasing ug sa mga kasing-kasing sa makasasala. Kung ang imong bana gikan sa iyang kabit, ihatag ang panginahanglan o gikapoy papahuwaya. Kung nasakit, tambali. Kung naparalyze, tiwasi. Tambali, atiman na. Kung ang imong anak, adik kayo sa cellphone, tagaig pagkaon, snacks, ayaw sigig sugo, kay masuko na nga imo ng badlongon. Ihatag ang tanan. Nya, mahimo ra ni sa taong nahigugma. Ayaw kahadlok sa paghatag sa iyang gikinahanglan. Ngano man, kung gibuhat na nimo bunga sa gugma, mukuyog nimo ang Ginoo, mahitabo dayon ang kanang gitawag na tog conversion, change of heart. Munay gitestimonya ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ako ang labing ngilad sa tanang makasasala, apan tungod sa gugma o kaayo ni Kristo, ania ako karon nagsangyaw na sa maing balita ug magpakamatay ako alang niini. Change of heart. Ang gihatag sa ni San Agustin, ang gihatag ni Monica, ni Santa Monica ngadto siyang anak nga si San Agustin, nahimo sang tuburan sa dako kaing gugma sa dihang nausab na ang kasing-kasing ni San Agustin. So ang atong misyon, mahimot ang mga katikista sa tanang tao, unsaon pagtudlo nila pinaagi sa atong gugma. Nya unsaon paghigugma katong tulo, unsa toy una? Mukuyog sa makasasala, mukaon kuyog sa mga makasasala, og muhatag sa tanan nga gikinahanglan sa makasasala. Kita dinhi mga makasasala na apatay tukuronong kumbinto. So panghatag in taon mo ang atong halin para sa atong kumbinto sa DOPS as of yesterday niabot pa og pila man ni 4,612 na apay 50,388 slots na pwede pa ninyong ipahatag. Salamat kayo. Sige, manindog na ta.